Guys, yuk siap-siap kita ngobor nih. Ngobor apa nih? Ada deh. Kita ngobor sesuatu nih. Di mana tuh? Di sini nih. Ini banyak banget, ada belut, ada ikan, ada apa ini? Tuh pokoknya semua ini nih. Ini persawahan. Sawah gede namanya nih. Nih, di sini ada ikan, ada keong, ada belut, ada lele, ada pokoknya semua jenis di sini banyak sekali nih. Apalagi kalau ini suka banjir nih sampai sini nih. Nih, kita sekarang ambil apa? Ngambil sesuatu. Apa yang ada di sini ya? Kita lihat. Kita ngambil keong nih. Nih, keong nih. Keong banyak sekali nih. Ngambil keong buat di bapak. Enak, disangsai, disate, di rica-rica. Enak sekali nih. Ada orang makan tengek, gila ngapain tengek dimakan? Mendingan apa? Keong. Tapi jangan suka tengek bilang jangan gila itu keong. Kita sama-sama lah. Kita per-peran saja. Namanya juga apa? Namanya juga apa? Hobi katanya tuh. Aduh, ini keong nih. Keong banyak sekali. Sekali banyak tuh. Banyak sekali tuh. Kita ngambil tuh keong tuh. Tuh sini. Sini kemana nih ini? Saya sendiri malah dibilang sini apa emang sama siapa? Nih keong nih. Tuh. Keong ini bisa dimukbang kayak siapa? Kerji. Si Mukerji, Lina Mukerji. Dia suka makan ininya aja apa lamitnya. Kalau saya mah keongnya. Jangan ngomong-ngomong Mukerji sekarang lagi kasus lah. Yang nih kita diirigasi ngambil keong nih, banyak sekali nih. Tuh ini keong nih, juga katanya buat makanan meri, tapi daripada makanan meri ngapain lah, mendingan kita dimukbang, dienak, disangsai tuh. Sayang tuh. Tapi ulah poho, jangan lupa ini digodok dulu sebentar, jangan terlalu matang. Kalau terlalu matang susah ngambilinnya. Jadi godok sebentar, ini nak copotin nih ininya nih. Ini caranya nih, ini dibuang nih. Yang ini nih. Saya tutorial aja, saya bilang aja. Ini pengetahuan loh. Pengetahuan. Lagi banget atuh. nih. Duh, daripada awah nasi goreng mendingan iya ya. Enak pisan. Disangsai, dicobek, dilolodeh jeung ase atau jeung lolodeh eta cabe. Enak pisan. Yuk, nggak lagi yuk. Belum puas nih. Dikit. Banyak sekali nih. Keong nih. Keong nih. Wah. Ini banyak nih ini irigasi nih. Ini diirigasi sawah gede namanya. Wah, memang tanah kita tanah surga, apapun ada. Tapi kata petani ini katanya hama. Tapi jangan salah. Ini hama, keong bukan hama sebetulnya kalau kita tahu. Ini hanya makan ininya aja, daunnya nih. Ini daunnya nih, mereka makan daunnya. Terus kalau akarnya dekat akarnya sini enggak. Jadi jangan khawatir dia makan ini, nanti tumbuh lagi kalau udah besar ini besar, tidak akan hilang. Bagus sekali nih. Saya juga ahli mempadi lah, menanam padi. Jadi tahu, bukan sedikit tahu, banyak tahu tentang menanam padi. Jadi keong itu bukan sebetulnya banyak manfaatnya, terutama buat dengena itu buat apa di sate, di sayur, di sailan, lolode lah, disangsai, enak pisan daripada entok nu eueuh, mendingan kena keong ieu tah. Lobak ieu euy. Pokona mah 2 poeun tuh kudu meuli deungeuna ye. Ayeuna meuli kangkung 5.000 ayeuna. Mending keongnya gratis, nya petani ngeunaheun. Pokoknya kita di dunia ini harus banyak beramal. Beramal naon? Ngalahan keong batur kapan cenah sok dipiceunan. Ayeuna kurang di ala berarti butuheun bungaheun anu boga sawah. Tah
ku antara bunguhan gitu kapan ka urang teh rada bener tah. Jadi amang meureun ari urang ikhlas mah. Tah. Ulah menurutan saha. Mun ustad-ustadan lah biasa wae cenah ieu mah. Tapi teu kitu dari pelajaran mah. Nog mah tina nanaon oge kudu daharnya. Tah ieu teh tah keong teh ngomong-ngomong lah. Masalah ngobrol kurang bisa nama keong mah upana mah. Daharna teh keong be, keong emas, raos, disangsai kabeukieu lah. Pokona mah. Cenah pikeun saeutik lah teu kudu da ieu mah ngeunah di ololan di pepecak ogenan jeung bonteng, raos ngeradalada saeutik. Pokona mah suha lata-lata tah. Raos hebring nyingsring pokona mah lah. Yuk cuang di eta gerak cuang di naon ngaranna teh di ololan engke. Tah. Ieu atuh ieu teh naon teh cenah keong berburu di tengah malam di kegelapan. Batur mah neangan orkes kana anu sok lajuanaan festival nu karitu ieu mah meneng keneh ngobor keong nya gratis petani ngeunaheun. Coba orang menang dengeuna tah daripada isuk-isuk meuli terong meuli itu iyalah. Naon lah mending keneh ieu tah. Yo geura tempo geus loba ieu lah pokona mah. Moal teh tah baladna ieu tah. Menang pokona mah lah. Aya jangan dengeuna mah daripada toe nu eueuh entok nu eueuh ieu we atuh mangpaatkeun. Lah. Pokona mah kitu ieu. Mr. Jack ana mah geus neangan keong lah pokona mah.